Lebani di Tongkonan Lebani. Kita akan menyaksikan acara Aluk Pihak. Kakakku Bapak Uci di Indonesia.
Iya, Mama Gita. Petambah kabaro lah ko Mama Gita, hindi pag-isa. Tabe lako kamu mintu langi ideatanku solanasang anggana teperan diara bulawana rebongan didi tepe sapu pokok borisan na paran kayu-kayu lante tangan tondok lante natargi mata karuniana lili rinding daun induk kusapan kuah-kuah padang rile atung karena kelangan nila di rundu 60 di Tete Malaya temai dan danan sangka tedan dan palelean lado namai liliina patang penanian misa babana la tiumbakna rampe matallo tandung sulun nalangi engkok nawai matalo matampu limbong lantai allo totemo tasig lantai kula di rande lulangan kumua ya tediona patiran sangka langan ladi rundu 60 tedandan palelean ladi Tete Malaya na pobayu siele na la na pododo sangkalama na tedao sasiambe siane datuan batu sasiambe pengorante allo inina batu siambe sorapa atau kula mangka di pelendu kumua laun tete bori sarinding na nenek na bonene laun tuntun tang dan karasan todolo kapuangan na di sanga di batang batu di Alukupia apa di kuah ada na apa 5 di rundu 60 apa senga iyan na senga lain iyan na lain apa 5 di rundu 60 konang din sumbung pina apa tayo Pak Puli apa ya kalau temo lalin Pak Puli nali di rundu
dirundunan lako palona lima ngalo. Yang oton na dikuha senga yan na senga lain na lain bisa ka pa awatangan ba atual rupiah pakuadaan na pa palima. Na ana kasera tang katokeran pangalaku na ba. Bandang siulang na sula pandan nung walayan na puturo ni mas di umusulin kalara kama sula na sang mentuara di utundo itu batang-tang kamairi Bilang na yati aku bendan lante tanggalu ba mahalo totemo tang batang bati pari-parinan ka na tangalaan nakapasasaran tuyo sangalin na tali-taliban mo na songko piladaran mengkasara mentunan ng lanti alototemo lanti kula di lanti lulangan ako sumbong kudu ko na teto peran di anak kulawan na rimongan didi to na lima maringan na hindi to peran di anak kulawan na aparan kayu-kayu belan na tidandan ng sangka langan di rundu ng bulo lali tete malaya tang kita pa awa ka barini na tang kita pa balimbing kaluwa na sangadina ng palodang dolo pa nang atong makakadolo pa nang tanang karulong dolo pa nang tanang akwa-akwa dolo pa natiran do tediyo na dalanan sangka apabila natin kasusunod mo di mangine ipo rin dito kato na mga dito mo to na turo di po turo na ang spirito pa rin mga nasangka Pagkakas pagkakas penelitian penipuan ia karena siran sudah pakai dan mulai yang betul pengapalin bahwa dia malaki nenek mga nasangka tudolo penelitian penipuan di pangulana lanti ka manatong lanti dahil ng tuwalo di pusong bakulau sinenek langa talok turiyang na banuapuan lalusukan na urina tamadilino si pangelola lamba alu ko dikasiri datu dikatumpak ampu lembang tontong di tete tampu kalau na disaladan sapan minangan na lako bakban lembang lako pintu tuan lipu nenek mga nasangka todolo panglentinan panikuan ti pamulan na lang tilili padang rile atung lili riting daunin sapan kuah-kuah untanan talang dan nanang sangka urandukan buluala dan paliliang maka lima na nenek mga nasangka todolo panglentinan panikuan lamay padang ritiang todolo panglentinan panikuan lamay padang dirura nene mga nasangka todolo panglentinan panikuan do may banu apuan to sitarana kalubusan dapitun na allo ini na tontong di tete tampo kalo na di salalan sapan minangan na lago banalimbang lago pentutuan lipu nene puang tamboro langi do may banu di toke di gente to meloy langi toloson di batara si panglola lamba alusan dasaratu dikasiri mata bubunna di kabanga tondon turunan na di sio liteindo kudandanan sangka na lako ba banalembang di tete malaya dandan palilian na lako pintu tuan lipu tontong mantarana nga tuan mangloloan napokende kiburan na padang napolangan ilumpa-lumpa na pa panaungan lamay rampe matallo dayan na may tandong silun na langi jong na may kabutuan pula silele ko miku paliling kanan nenek mga nasangka todolo pangalentinan panikuan numbay kombong mikunjong rampe matampu na titongkonan laku pak buang isandarandan laku pak golak isandabiring na belan na den ni mani ditengkai kalo pak tu diran dilenda pasalauma di salah tiranduki belan na tangala si tirolindo pakan nenek mga nasangka tanga si mantaperu bapak todolo pangalentinan panikuan tontong ko milaku pak wong isandarandan aku pak golak isandabiringin nami kalo inatang salah kalo mi bori inatang salah bori kulangan pule sang laueran nendek sang ente pilalan kumua na kamu mura nenek mga nasangka todolo pangalentinan panikuan lo pasi kalo kadawangan na lo pasi lente pilalan ina sundul lang lolo na upo pendaunan na tediona tetangan lindo saraka langan la dirundu 6 bulo la di tete malaya lanti alototemo lanti kula di randi lulangan sitaruna tamadaan na ranti kalua tama sangka na tandong kalonaran kumua ton nalo ini na to kula mangka di pelendo ton na di paturong gunto mo nenek na tedong
di panglolabaan mo, tarok turiyang na menturino do may tangan na langit do may talutog na batara na menden me daya tandong silun na langit mengkara pa daw karopok na minangalambe na di pauno lalalan na lailang padang ritiyang analan kaisungan na nene pengmula tahu lampadang ritiyang na to di borong-borongan ni nene nate dong di tandung-tandungan ito dolo kapuangan na karambau sampak palisun na kumuaran do kami langan di sape taruh turiyang namin turino keden nito min daun sugi nasar ka sape to tumampata do meti kuli na padang daw teti kalebo na lipu sanda kasalli bandang siulang na solapan dan numbalayan na lantia loto temo lanti pula di randi ulangan kulangan pare laming kasara laum borong-borongan ni tediona loro rangka na tak bitarunona balidatuna silek to barana anak adadian bong sunakianakan para puan tanda kanan tanda kayu. Ikote ambong. Halo ini na takula mangka di pelenduk munai pakombongan kamarapuan. Bongsu masih dari manapa? Apa totemo digentek moko ambong kumua lali toyan moko sanda suka amo napo kayu sile nanti dandanan sangka dan napo sangka lama nanti dandan padalian langan dirundun 60 la disang moko sumbung pena. Iko ambo. Yate pudu la sindo apa puli iya teh sundur mo sampai pelayan mo napili lang sa toro marah kumua di bola sindo pantudu salah nah ulun mo sulate malalangan tando malalangan sali yate alo ini na pakombongan kamarakuan bongso masih dengan apa apa mo digente among la si do tula balakan kumua iko mo la di indo bukulampang tebakan bukule somo laun nindo torriyatan nun rebo mandi di lantai tangan tondok aparan kayu-kayu lantai dainan tuwal di tumbo kulau iko ambong la digente ko tula kabalakan iko te pulu taruh kuturiang na pangkarapi lalu sukan nauri apung ke kumoro katana patabak malalan di pantilang kumua iko pudu dipilih langsa di tonok buah matasak sundur rongkokmu sampak parayang mulanti alotote mulanti kulak di rande ulangan langan di pamato induk di pabanu karurungan kumua din na siupa na paupa paraya na paparaya mintu taruk turiyang na de tongkonan lewani silele law lambi matua induk kundete anu karurungan na tebakan bukule som kumua lasindo ko toin nindo rebongan didi law nambe aparang kayu-kayu lantai tangan na tondok
Anak karasan painaan mo kaapanan balang lalito yan sanda malisona lakoran dan nalangi ako kalilian nuran lanti lilit na lilit le pumanbulan ng kamatari kalo na ulun na laon nindo tebindan panikuan tunan ng timbalak barang analangan atena laon nindo panganang Allah tutungan murara to cita salanan pisang lelebani atau kara kayu nangka nan lepungan tundo iko pudu ulah digente iko parete ning kalau pemute kamu tu perenge basi mak Apa yang stel? Kemarin ini. Ikote todi terong di sini suliran dan dalangi di tiro tuara lelian nuran kumua ibo ladi gente dudung pindang lam saladang kada situro di sarang di sabunganna kumua anamintu toro domak ragu domete tongkonan to napalolong irana napalolong ibu pute tongkonan tontong naria kadarapa anak saladang bisa sabungan anak tontong sangkut ubannya nenek sangkut yang orang iko todi di bente ko dudung pindah iya sundul mo putih yang sanda malesor ko te tarampa kamasangka lanti aloro te mo lanti kulak dirande lulangan kumuala dipakai na lanti pakiran sangka lanti ada na papatangan batu lanti alupia na kukuha ni mani kusalanan dan kulenda pasalauma may kamu nenek mangana sangka todolo panglentenan panikuan ko pa awang isandaran dan ako pa galak isandabiring na nakamu maranenek mangana sangka lompa sundul ni lompa upoy pendaunan na sundul lang alolo kono upo pendaunan na napokendek liburan na padang na bolangan ni lumpa-lumpa na panaungan lanti lilik na padang arilea tung lanti na tarik mata karunian na lilik rinting daw ni sapan kuwa-kuwa metodeng kaluan na arokorian malaki tamasula nasang metanda kaboro na diyong suleng kanara tangga mairi makalima na labo kang may mintu langit diatanku masola nasang tedio na dandanan sangka langan dirundu ng bulo di Tete Malaya na sitaruk na lago pasule lago pekamperan nante lebongan tondo saka kami itu mengalami di kata ini Pak yang memang kan di Pesiparan Dia ada semua orang ini. dami mak menungkuli leh lakialah Liatung, Kelurahan Liatung, Kecamatan Sangat Utara, Kabupaten Toraja. Ini acara Mak Batang atau Alupia. Sekarang Mak Palimo Tedong atau mengumpulkan semua kerbau yang akan dikorbankan. Di sini ada 13 ekor kerbau pada acara Mak Batang. Nah, seperti itu. Ada iya yaitu kamu tuh mengalah pasaka-saka kau kali ini le di pokade mani aku mau tuh mengalah nanti na minta deh iya taruh mentira anak aku sebab masih aku kita ada kuman iya oh mani kan itu malah tuh apalagi singa-singaan Oke, bawa dengan stel.
Hindi na mo te. Para kanto na nasa kajulan ni. Yan na tayo kajulan ni ko, kamu pindan mahal. Yo, susah. Ya, sekarang pembagian makanan untuk para gembala. Nah, so today Lalu kita kamu tolong bantu kana. Gembalas Day. Ya. Oh. Lo na ito mga lahat ng Eh, ang kana to pa rin nga lang ng pabas ite. Oh. Kira mo natin ko lahat. Hindi ko pila eh. Hindi ko pila. Eh. Yang kana to pa rin nga lang para rate. Ako tentu din to pa rin nga lang ang parara. Ya. Okay, bye. Oh, ako abi mo yo. Ya. Ang kana to pa rin nga lang ang patandugan te. Ya. Ayak siya kapalawan hindi to yung mambaranan na ito. Ya. Ya. O yang kana to pa rin nga lang to kalukot eh. Ya, iya, papiloloy. Yo. Angka itu barangnya sama betul deh. Nomor tu. Ah. Kutu. Merkasia. Bong. Ya. Angka itu barangnya tamu kau nanti. Wati jo. Alang pentalon. Angka na sa barangay delivan ite. O nende nung kanalin dito may na. Yan kakabalo dito. Ya. Ale cinta ito. Ya, nandiyan sa ito. Okay, Willy Rante sambil. Angka na sa barangay. Rukot ang badia sa ite. Dosa niya ito. Ya. Tombang di atas. Angka na sa barangay tamabaw na te. Ya. Ito na ni patamod kanina. Angka na sa barangay rukumal na te. O tilan no. Tilan na mapentan na naman. Ya. Angka na sa tilan ng labo te. Ya, bini. Yung ini papalori tak? Papalori. Mana ni papalori tidak papalori. Yang kan apa serte? Pengen kita. Yang kan ibu pendeta ini jemaat leban itu. Jemaat leban. Yang kanan Pak Pendeta yang may jatuh. Jatuh. Yang kanan kita stasi di lewat itu. Kita stasi ini loh. Ang kanan kita pengantar di lewat itu. Oh kan nang kali. Oh yang kanan cuma sangal late, sangal utara. Koyan na kay bini kapala leban ikite tuan waktu dar ka peratlura. Wen kana lura dia tu teh.
Yang kana pa kapolsek te. Kapolsek. Oh, ini sana to, ada dah. Yang kana ng Ramil te. Yang Ramil. Oh. Yang kana kapala ng kungalibani te. Itilan lo iti siya joy eh. Yang tolong. Kami nangangat kita makan. Ya, yang nama Biar ke tanah nih. yang kana kemana nenek patu deh. Oh, ani oh. Kemana leh? Nenek patu meninggal kemana nih? Yang kana kemana nih berpalan teh? Yang kana kemana nih puan sante? Yang kana kemana nih puan beris kate? Bini. Yang kana to mana nih punggi jante? Ang kana to mana nih pagpagita te? Yang kana to mana nih gandite? Oke, Agustinus Peri, terima kasih bintang-bintangnya bosku. Ang kana to mana nih paparian ite? Nah, yang dua tu nanti ite. Adil. Yang kana semua nang nandoi sampai teh. Ya, keluarga anak. Yang kana keluarga nang kanay nampak teh. Yang kana keluarga nang kanay teh. Ya. Angka na keluarga ng Ramat eh. Angka na keluarga ng Aniata eh. Si Aniata. Do eh. Ya. Angka na Tuminate. Bapak ini. Tanong lang. Yang kan dito panito te. Ang kan sekretaris te. Yang kana pasok yung temisa. No, apa ini? Yang kana to malago. Yo, bukani malilo ka mani. Yang kana to mamaraka.
ka di sa mamalino ka man eh. Iyo. Ada lu. Yang kanan pemana susudah po. Oh. Yang kanan pemapasara panawa ko. Panawa ko. Nah. Merasa tuh kan. Yang kanan kakain. Yang kanan bendahara teh, tangan dikinalain di pondok. Ya bisa. Yang kanan pam. Oke. Yan na na. Tama mo to. Yung mga mo ito kapira to. Pinipir kakasubi na luko. Wag bilang may na dibagi-bagian. Soalnya to. Padalaman ito ka to pira. Meron ini. Ayo. Susitela ko kamu rengke kami solanasang ditintig gandangan ina subu na di kapura mo pangas sama di karen den kuman ikasala mo lamo maro mo kumina makale di kandio mo pokon. Bobo bang siya di sangat itu pokon di matungan-tungan ni. Menggilala ko mo solanasang. Kaya maro mo kumina makale ni kasala mo lamo mamilongkan di pokon. Susite PKK. Iyo, kamu PKK to mga tondok hindi lewani mga pasaka mo kami na tediyo na lanat tapo pamuntun na lang te mga tangal lo temo. Gusto ka mo ni? Sabi ni Beku. Masapa dia. Sampai rin na marok sa mga yan. Masapa dia. Ito, yung mga yan. Sampai dia. Yes, ay. Oke nih ata. Aku pas bang. Apa nih kanda bang? Kanda apa itu? KKN. Apa? Ya mana ini bengko kembali. Oh tidak. Merinde. Oh. Bisa betul. Bisa lagi nih. Teguan jangan. Ini mau. Udah. Masyarakat kita deh.
Saya pakai tanda-tanda kehidupan lu. Oh ini mau ya, bu ada mau ya tanda-tanda. Oh, ini dia mau ya tanda-tanda. Oh tanda-tanda kehidupan untuk mata malah. Oh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, jadi waktunya mau kita makan. Waktunya mau. Tadi laku guys. Gande pokon nih. Hande okon. Gande okon. Hande selana. Okon. Okon. Gande okon. Mengeru dia mas. Oke. Sama nih kepala. How are you, Mr. Kepala? Just fine. Ako to sa adon, to lokat na sa adon to, nako Hawaii nako na just fine. Baik. Yan more mo gali-gali na ko monerasa. Manirasa. Monerasa. Oke, kakak. Halo kakak. Halo, Fit. Weh, banyak kakak di sini, kakak N. Rupanya kakaknya sudah banyak. Kakak dari Yuki deh. Ya, Jurusan apa sih kamu itu? Campuran kakak. kedokteran. Kedokteran gigi. Kedokteran gigi. Biar kayak kedokteran gigi kerbau. Ada banyak. Tapi gigi atas. Iya, gigi atas. Kenapa nih? Cantik-cantik ya lihat kakak ini weh. Sengah mau kata kakak itu. Sudah berapa lama? 6 hari. Weh, sini kita terlambat Nah, udah ruke kanting-kantingnya weh. Guys, so Mami tinggal dilihat tuh. banyak lagi kanting-kantingnya. Kanting rasanya. Mana pakai tak bosku yo? Tinggal diam lepas yang Fit. Oh, oke weh. Si gagak-gagak rasanya, cowok-cowok nah. Ngeliat TV channel 2 ya? Iya. Iya, ya. Oke, Casey yang setel. Oke, Kevin baru tahu. Ya, Casey yang setel. Bang Calvin. Jadi lokasi di mana? Lokasi di
Ini dilihatong dilebani. Oh. Oke. Oke. Lagu mana yang kita entah? Iya. Sabi tungtungan ki. Dek kantong plastik na to cewek ya dek kakain deh. Bempi dok ki. Ini tahu ah. Ada kantong plastiknya. Santai ya, tegelas. Yo, perle. Nanti kami oper. Yo, geser dulu duit lah. Nah. Jadi waktunya kita makan, setelah itu makar urusan. Makar urusan is pertanda mulai acara itu mematikan. Di mati. Berputus di sana toh. Oke, baik. Apa nih kumis? Aku gua bagus. Oke. Nih, kumis yang style. Ngerakan itu kami, udah patuh kayo. Iya. Lagi hukum tuh. Bagaimana potasi? Tani itu ak. Oh, kamu ngomong kule. Aduh. Udah lagi kambang guys. Tapi membela pa Ricky pa yung hari kay ano, biasa rin kay tetanus si ano na membela kayo pa malilalu kay tetanus eh, bahaya. Karena jarak na rin kay membela pa. Oke. Ada di Nopi. Ako na nangangan pelalan na pugod. Ya toda kami rek ke tondok kita emo kami kina aparen. Halo na duka ka. Weh. Halo. Oke. Kompit. Mantap. Halo. Halo. Oh, betul ambe. Kurang maka. Dako pa mo Dako pala. saray pa kimang ka ko masoting ti. Pahang abang ole. Iya. Weh. Kesehatan dia yuk oke. Nek mama. Di mana-mana Apa? Oke, bye. Ah, Bilang ko tayo sa nalaysan tapi ano bisa bilang ko ano bisa. Bang. Malang ko betul. Kamu kata kamu kata sana berapa paling itu. Jadi itu kan dia mau dikuatan. Yang mana mau ke festival itu kita ya. Bilang ke dia. Dan ko to dia to na terpaksa. Petamba mali na ko papa na Friska dan tendang. Hindi Timur Benua. Sang. Tadi saya udah beli. mantap tuh kali. Mantap suke guys. Oke, ilo mi. Malago mo kubi ha. Oke. Intan na di poro ato mangir uto. Ya.
Oh, oke baik. Ya. Nah, merasa ke diri ulah masuk ke deh. lah. Hmm. Mantap. Oke. Lah di biar udah selesai kirim. Mangka mo. Aku dulu, kamu dulu, di kumpor dulu sama. Oh iya. Nah, Ya tahu dulu kumpulanga dulu kisah aki. Ya, tangan tuh kata. Tabi lakwa kita masalah nasang. Dolo yung may natakan apa para itu. Dari mana kita ikan? Ikan dengan sayur. Ada Mika. May nelo ke kita ngatu tempo. Tapalaku pasakin ako matua. Lako kaleta solanasang. Lako te wala sulata bagi-bagi. Labi lako te pati rasangkana inde siambe siane datuan kumua di garonto mo ano totemo lan makarudusan nakipalaku lako lo malapina bapak pengantar nanta ki ilan pas sambayangan i sorok tu may. Ya, lagu kita salanasang pelaku pasakin ako matua duro na umpamuntik ibatan kaleta uli di kandena sa diruna di pasakara di keluarga uli di malima marina tamas sambayan lansangan ambe na anak na pinamasalo Puang matua ambe lima masih saluka borok lan suruga. Oke, kita makan dulu. Ki pudi ki pagalabi komi opuang